Kariya ha TV West nakushimira mnonga ha program reba hindugire nakutangira ne Betcom Juni. Program reba hindugire ne birhurizo bari Sunday shahina ziciro. Ije garukwa muri wa kabiri shamukaga guhyango. Hazeri izoba natayira chairman civilian veterans wa Riantonde district. In other words ogunwo contact. Ebe byona ntwija kubyetegereza program. Yaba ariho natushobora ntuje kumanya wo contact ekikumanyisa nabinji omuntu ogwa akakora ibintu binji munonga kandi no resource so nayetwa bagamba na Eric so reka mwakira program nakushimira umugurusi program reba hindukire niye nakira madam so umugurusi stakashikire aha kuba wo contact naki no kubyetegereza ekibiri kumanyisa twenzire kumanya owanye ninkahi abazire bawe nbahi kandi okazarwa omwaka ntaka wele wo contact kandi mukazarwa mugombere kwita person mu Rujumbura ebiro 15 ebira ebiri 15 okwa mukaga ananeta nubona sawa ebrebyo ne namazamano byo wazirwe ningane byo watori bakata electoral wisha wachimanyota abazere banje kabari abantu ba government bashanga batata bari abatongore bari yemuruka before independence bashimwe ko y'abazungu kandi betegereza so shoba kama mwito elimia twetu ndeno muka okori umwana wakanga kandi mwana wo kubanza umfamily n'abakora ati ningo baruho bazara bana mushanju abandi bakafa ati nyiriho last born kandi first born bana bakafa bafa bashira bato ninga bakuze babiri bakabari amahe gamini kwa second obote kweze kwamba mini bafu so wagira ngo umugurusi wawe akari umutongore abatongore bakabakora mu muki bakabashuruza umushoro bakora bundi once community roads mwene amazuba gaga gukutahira mu community wells mwene nyango bantumwe yeye imirimo yabo yamani kandi no organize abantu kugira discipline n'ibindi so twaza nko mbere ebe biturumu nibabara nkabemeruka nibabara nkabegombora nibabara ano bakagu bestire bakawuri yaba ninga kacha manero C1 aha bakawuri chairman C1 okay rero ko councils mweno mbwiri bwabo wabo all right mwenu nko mwana w'umutongore wagira chance wazo mu ishomero ni wazo mu ishomero natandika P1 watandikira yi mabanga church school owanya hakahari hihi na mabanga church school takaje gasoni hakara mabanga umutongore w'amabanga niyo natandikira cyo kubanza cya kabiri cya kashatu nashomera kesoni ko education school primary aided mbenu nyango wantunga jao nagumizamu nazo mu cyakashatu nazo mu cyakana nazo mu cyakatano nazo mu cyamukaga stiro mushomengero area Kirson Education School area mu bushina bumvumbwero ogwiro gwe bakaba tandikira amashomero gakaga tandikire next schools kaga uri Kirson primary school Kirson Education School means ni bari mu bishina bumvu y'abantu bajya na kumcyamukaga araho kibana bita primary living na entrance bosho mcyamukaga waheza wakaje bakapa certificate ya primary bana chika entrance byombi wabishika uzum cya mshanju cya munana cya mwenda utakaje musinia nyango wantunga senior takabayeho kujya kugeta senior
pakushikira mu cyamwenda okay kunawe niza kuza mu cyamushanju tata yafu cyamushanju kandi cyamushanju ne cyamunana konka kashitani cyo private school ekari Buyanja ekari Buyanja batereye ekari Buyanja ekari private school ekari ya ushoboka kanje gushi Rwabihurwa primary Rwabihurwa ekari private ninyangwa ntegereza yo nashume cyamushanju cyamunana kuna ntakakirize tata yafa yafire ekeri nkagane ne tano nyangwa ntegereza nkagane tano akaje kibo kwereza license teachers bampa license nkashomesa imyaka 3 so muguru siku yafire okushoma kwa koma nakoma omukamwine muri bantu ba muringo ki abarisa abarisa bente sente za bacheverera washaka kari mu fizi romanya kwetegeza ko kushoma kashowiro kamwinente mkampa kwetegeza ko kushoma niwaba tiri bitakana basa kwetegeza kushoma kukiraki obyi nyagwetegeza ikinachigamiro yeshegereza madam okay rose buramuntu atene bintu bingi na participating abunonga giraki ashomesa kandi undi bitagira hati cyabirekire tikintu cyo nenje abantu bakambenda kugumiza muno bakanyisa hakarho cyawe kayisa serari mu ino singiye ufite n'ikiruho so kiretera abantu kugira amana make okay so kuyafire agaboro chances nkezo nashoma na mine natunga license bakumiriso yaje kesho bakanohereza license teachers abashomesa bataka kanyire bampa license nashomesa ho Nyakabungo primary school ishomekari ne church schools amashomero ga private bwendo ga Church of Uganda then aho mashomero akaro class 2 cyo kubanza cya kabiri aideda ebikuza mu mashomesa wende mabaraha urga kakoba grade 2 Jonathan kana shomesa washomesa mushomero ki Nyakabungo primary school okay bamba license nashomesa imyaka 3 nashomesa abantu binje abana binje mnonga barumuhe leta muhakanizi nira mushomesi kamushomesi cyo kubanza cya kabiri cya kashatu obo bwiro bwo mushomeso mwaka shomese bibi nabyo no murundo gumo ko lesson iyo watoro mu kirasi nyamwe batiyeza uko shomesa ka by then akaruka si kweta scripture ebyedini arho arithmetic John math arho general paper history ngwero na geography ngwero kebyo byona birimo mu training nabyo kabishomesaho yo yonjo training all right so if you hakara ho textbooks so pasikero mwakarho is it syllabus nankani kalenda yishome syllabus ni that's right ushanga ngo shahi ibiri master nankani zakushomesa scripture umarisha timetable shaha ya 5 mkaga ejo ndijo ashomesa arithmetic wait is nyawe tigeze then beyond that shaha kwinuka rero ko gahari arithmetic kuza kuba mathematics bikahinduka twatunje no kwetegeka kabi yatangiye kutahamu by then twatwina arithmetic okay akataru fraction what we call fraction fraction ukimanye what is fraction aricho kweta fraction mbweni ni kokuje ti kimwe cya kabiri wanga cyo kimwe cya kabiri debure kandejo obwiro bwo mkamda kujishoma tukati mu arithmetic hata arithmetic yo fraction term kujishomesa ikisho bwa mukutahamu okay so mwenu washomesa ecyo kubanza ecya kabiri ecya kashatu mu church school
then umushahara umushahara bakana bataha shilingi 2 kwanza shilingi 220 kazi ni nyingi twazishangamo zikazi b'ibinushuzi b'impapura zikazi percentage ibinushu papura especially ya shilingi 10 na shilingi 2 kabirumu yo mchana murebe kuri mwa ya natwa yaze kuri ati bakabatwereza masima amiri kinga mesentezo bakabatwereza ubusente akarufe sente na sente abizikaziho na sente kumuzikaziho ninyawenti yezo so umushahara gogona hamwe gukora 2020 which is don't where shashura odomushaho haga gwetero na kwata hati esentezo wazikoza chiko kwishwa umushahara gogo kubanza umushahara gwanye kubanza tataka ni kibanja hiki 11 Nyakabungo baheta Mtoma aho hajinani tahusere hayini shongero ka kuri twarije mukubanze tutakagira umwanya ugu batu inote twachiroko tatakuyafira natimbura urutoki okay nateje ya store hemo watu 20 otyo Jani watanche fumo mshahara jani tena matafari ajitera brasta kasminti na standard mazu wiro kwaba ibinama batu bakabara binjibo tubatwanje ubuzima twatu standard da twenje ya round ya mawi mukama wakakiruhu ya round y'ibyanzi na takarushike keshenje bibiri yes na tamwente bizangiza zembaho za fomu nazo ziyamure biti shino bituzana fomu fomu niyo yabiringa sofa yamure yes that's right mbwenu wagumza mwako nahingo rutoki ahingo rutoki mwana we ibyo kuri byabaho nahingo buru akarwo iteka yes after independence before independence takasinankiri akarwo iteka kwingo buru ibyo kuri byo kusharura ebyo controlling abatongore okugira buru ukagira ubwarya no wabikira family kandi ukurebera government ekitundu butagira njara yes kachirye kiragiro twaziro kugira ngo burka gire kitara cyo buru yes uburu bwombi ubushisha mbwenu yes ekyo cyaka mento kukwataho konka kiri kandi ugire n'ibihumiro bitigereza uburu bwire yes ubukuzo mu njo mwana oryaho okay kuburaho bahara pota tukusha tukwata kitara orga hojenda ahagombora otumwe no burobumbire ni ryagwire hati nyenda kura nka kandi hona tuwadisi season ndiye hekika yote kugira ibintu byo kwisya akwingo buntu mwari shubaka bagambira ngo muhinjo umuseguru kwingana guti amani gaho gar kwingana kugira ngo season ya hikaya yo kandi okekorera yes okorera kimwe by'ukurya buro ako cyagindi cy'umunonga ako kushanga timu mwaka yabakugesha nko mugongo ubona abantu kamukaga cyaro bakugeshera bakusharura next time nibazo wananka ushangika nemanye mu mugo ihanga ryone community yone negire nemanye kigenderwa nikiriza twumreho tugaruka mukamusi koroka yonka humro tukiriya program y'abahindukire kwa kwabategita heda chikeji nakushimira umunonga kana kwakira hati oba n'abahinjo bana barisa bona bakabine kwingo that's right okay yeah no kora bunji wansi yes no koiro no kutunga communal wells is it ngomaze bagabataka uko doms kasita so echaro chikachi jirama ngomaze bagabataka n'ikindi naco kitibiziba kandi agira season yo gabona zamazibago uzamba gafukura yeah utasisikana okay injango nyitegereza yes ebyo nabyebemera umutongore ndamutongore okay konko twakiri omishiki mukono y'abajungu ebyo kargenye mukorwa mukono y'abajungu eje nshonga yebitara yija yargaho ryari yija yargaho
twatungire independence mbwene byayata okwetegeka byararuka mazima abatongore bargaho ingira no gitegereza za burunji bwansaba za burunji umunsi muti yayebwanaho yagira izuba rye yambeke ejo kwa kwenda ruringi inkezo zargaho ngira ngo wanyitegerezaho so wa kuwahereze kushomesa umukushomeso kamare imyaka 3 yes nkaga na munana nkaga na mushanju nubona yemerera nkaga na munana wayemerera muri ukora cyo naza kugambira mari nkaga na munana kuna yemerera abanyabuzari tata kagansigira umugezi kitabaraza filmu umuntu wari bishaze yaruvumbura yes yamundaga atamwana wanje kwara yagira kushera atumurebere nkaga na munana cyari ikege Ibrahim namushanju mu kwezi kwa kana banshwera umukazi shuwa mwihaye na mwihakarangaro okano mumanya akarumyanyezi watatekazi otyo na mshwero maungura kaino uzare nabo baronda munyanyoko babanwa murete abinuje konke ikintu eco kikanshaki ukwakira munyanyoko bakamukwa ngo abo mukazi wawe mwena rwenga ndetse tarukuzera nyewe nyiteze madamu haturi mushi muri mukazi wanyokora mitoro kumuzira washwe kazi toro kugira wata nawe tinkumuzira orukuzera no wanyakweto no washweto kashwa mawendo wabo nchini muzira kashi turi kwa yoniko washwe washwe kazi kwargo wish yashaka menya muzire birindisho no amawento nawe shaka manende no amarme nawe nendi oka watate ojo kuzabantu bakuru bari kushoborage washwenga so kumuzira no wanye ko mtu kujirota or kuzira no washwento no wanye kwento let's go back to the Bible ishaka nagira Yakobo manye ni mabiye dini mulongo iroko wanye koromi rabani oyo mukazo kushemerere tina mwe wanyitize madamu echo nachukura iroko zoke wanyokora taramugambira wanyineto saba abanyankore bakare bakabi no musheko abana bakabateshwerera so buryaho bagira ngo ati ko buryaho ashira bakweta madamu banyeta beti komjun mbere beti komjun iwo musheje kutakushwera iteka ryasho nabashwento nabashwenkazi no barukora icyo gukora nabajya mu cyo nko mwana ko batetse twine side yone kwase kwekora obo mushiro twine cyose kugirota oshtamuza twisi kandi bigenderwa bikabiri biti oshimo iki ba norede kinagambe cya Yakobo kuzobanyire wanyina arimo warabani means nabajya ngo hati nkakomjuni korazaro mwana agire market tinamanye wanyitegerezo ngacunyo ndi muntu wa veterinary bakanye ngo tarakore ikintu kitene market don't do anything without market means extra kurigirwa umunyankuru kiga hati ngoko ya ready umuti yakuriye bakutera kutendinga je ebyo rugamba okokusha nakindi kikuru mukazi ukari umuntu mungi mbweshi ko kubozera umwana ugu akabara katari aho kubanyenda narebeka kugira mwensha so umwana waje byakora kwakugira ibintu byakora bikagira ki bikashemera baje ngazo so kushora wa John ayine umukazi urire kandi ashura uruganda rwanyu shweto yokoromi ngwangazo wa John paka tuyira umukazi mazima so bakugera iwe bakugera wanyokora oya marimi watatenkazi washwenkazi yaba rashurumba sita iwe waruganda ki ndio murara abahanuza buhura ndio murara abahanuzi bishimba bino murucweze mwero ryo mucweze bizuma mwijgoro wawe amara utakaye tukuzana Bueno,
ndo wasanzwe tibishibika gende bakugera mu basite bakwiherayo munyanyo kandi munyanyazi mukuru wanje akanashwera mukuru akarakashi yahabo akashwerwe tumushwere mukuru we bwani bejagira ki mukamwine shwe kazomwe kugira ngo mwena niyo maragume no muzaro mwihaba mawe nkuru niwana batshwera no akari mara basita ayetoranara atendete no mwana wanjoga ijazo bijeri yanje afuye ndakafuire otyo bamunde banete mucyara banje kandi shoma nawe urukumanyaje uzi mutini kokotero okay kandi utaha na mukuru we yibaka mukuru wanje karakashi yagombora yakabisoni mustana munyanyezi ugu ugera muramu wanje kandi munyanyezi nteneka kwa okay so hate ubire wajya wite karija ushwere no mucyara wanje no wikiriza wamukunda batatenta boyija batazayo kisente mukaga nazihereza ente zikazi tarikizo mukaga nagira ki unazheire ujini bwaguzamu tataki yashabira mugenzi kitaburaza washazira yajumbura mwene karegesa yachko yankora umurumo yamvuga tarate n'indije umuntu mwakandi umuntu okutanga akankora ngushipuwa mika fugo wishaza akaine motoka ki kaine ho motoka z'ibana betabe nane eshatu izo zikaze mu fomu cyakapika kapika apu konka ele kayombekire ka primo kwekoze konka binane eshatu ningishwe motoka ejo yes yebe namba bhangu arushaza yes yamvuka uryo muguri ngwenenje ngatamutayana kumbara okora shira hotai nibo kajoro mu kazi nisire kunkata kwifo okashobebyo bangura suti yes karo umusheja akana akona na shebesije ukamwe tachifwefe chifwefe ni shebesije yes basheze ukana mutaka abakwisi aza kene uzara nawe yangura suti yanjye bakarabazirata gabadin very good suit so jotai ekazo musuti eyuashikizo na tai yatenga na suti yemkono miringwa yemkono migufi jo na sati za diapo otyo skazi waruka bujuni mwira nyaza mureni mazi enkoitosha za karibu za tabata zoko manyiriro kuzjora ni kabure mu rwokubanza enkaine ovugeto bundi ubugeto butyo bwa tayigutete nankamani shoma konkizobeli bakanjwe kaji wahorodo mbijere waremererwa washemerwa yakashemerwa kunga okay noma kachitu ngenda nokurira mazi naronde tatwande byabura so obwe mukamuza kwinjirwa ningowe no mwayimuzaga nzagaitwa mani mwagaitwa hi Kebsoni ati omugenzi kitabaza kuyamvugire leta katugu Samueli ishije muhezi minister wa defense wa association day atana nyingi ngugeta mazi bakabya taita mu guswali kare mu kudamulongo okay jimwezi nyangwa tu ishe Samueli katugu ati ningi akari go mwahuri mari certificate n'injine ko kana ko ndana n'injina tirose kunyabo kebi yes bankwataho bangaita hato umukazi wakayina katimba iyo bakora suite nawo bakamjeka katimba ninga bakayina kire katimba yes wene kindi cyarakoze ni cya wonderful cyagwiriho yorebo twabyo ubyiye bagembuzi bagenti ukamtabuzire konka ukitinsa pheromone kitabraza akaraba abahindi bakabakiruho yazo mushano utamakana ubindi yabuka ngemgati yona buffalo ukaruza buffalo imgati wakujeta buffalo blue band tukakurobye nyi obu exceptional obutaka korwa go mu bihanga obugeni bw'emgati konka namate cyayonka abantu bakenda kubarka Bage mgati abatenu dero mfati yo seriko ho akoita hito aturi nibagetanya chenyi kugira kiga waye mukanoza
wanga farm side uko tyo Okay. kigali Mm. naki mwene wana zakinkizo yo none zireba ngwenu abashire bakari mugati Bituko gwero gwe mgatekekanye leta abahindi n'abantu bagikora abantu bakamba akantu haba harabu kandi mutasarifu mwana gikora kanye byome bari kugikora yantu Yes. amine kugira mutawuri ni maisa abantu ababutoshe mgati bakaba bakaba tukagire bagamunonga kaba ryuburu mwene mgateka hitinyama na kugira tabakari mugati abana bagujigera mwere mugati ubutaha amate gataro muyizigara majani yes shukari eh batakagitina tinise kati umuntu shukara kaje shuko matega otomera yes kakuru byiwe mwere utakariwo mazi abantu bashemerwa tumwabaga no bakabagabwa nyuma nkanyince kai yes konke izo wagwata baraza kwenda kora umuntu mungu kugagenda zimirimo ye mwakora ubugenyi akakora bw'ikitezi ubugingo ubugenyi bw'imigati n'amate byo amate ikiriza twumvireho tugaruka mukamusura mukamwine keke murisa mukamwine keke keke tizirawiru keke tizirawiru kutwakiraho baza kutu muhahura yaza kushaba batandikiraho n'abandi tukashanga batandikira kuri bagabura amate bagabura imigati cyayo mutaka kwatagama mushigariga kagiri muti mwingi gataro kugemura buri murisa kareta bana mutegete zenyangura bitari bijungu testi yabonye mnongo yes hanyuma amate ebisafara bijura bashisho bushirabwe babuteyire yero manya testi yabo mwira abantu bakarima bashemerwa yes nyenda kugamira ushengo yes izoba kabarunyi mnongo kumwaherizo bujinyi kutwaheriza obujinyi mukama yabaha abana borekere kutwaheriza obujinyi nkaga na munana biramushanju mukuru wanjye yaruzaninga wari tasarongwe yandasana mutsibe yaje kiteka teko ngutufurikiye kurgar kungiri hati nkaga na munana hari mukwezi kwa mwenda nkamazira meza shatu mpingiru nomako hingirwa umare meza shatu atakushora mukazi wanje utakataiza kitare nkabe byanyu bya hati waza kugaito ngusheshe ngo washangura kampara yes no mara meza shatu muryo mu bakwaraka cyo kweto kwaraka yes ngweretse kushobora uturo ugoshobora gumukiri wanje uyo murembe ushisha nawe akatajara hiya nawe naza yo kungumshe umukazi mainly tari kugenda genda niba ngo ne tukuzana za kampani zahangiri cyo mukazi wara tatsi bakwete kutasi cyara ningo kwaruka kurwo musika manya wikiriza bati wagenda emyeze eshatu ngwere ko nandi amazira ameza abiri okufuka kwatandika bandika bakuru banje ba furenti wija kugira ngo iwe kiriyo mu bazetereze nagumena mawe no mukazi waye umuna banje mukuru wanje ba Afrika bije hari andoda aho bahita musheshe tukahika nkaga na mwenda umukwezi kwa kashatu 2013 okay nkaga na mwenda twahika musheshe mutakaze mwana onoko umugora kakiriyo y'umugore bwanye mukahura ameza ashatu baje banyakira no mukazi bazo musheshe tukuri hati wa ya districta akakugutoka kutoro wakagoze n'nyimani that is my home okay ubwo numushanzira wanyina shora mukuru mucyara wanje eudi waribi kandi waharuguru niwo mukuru waje watfurire okay umuntu mushanzira wanje konka turuganda rwanje kagweza atu warebera haruguru niwo mushanzire wawe nawe n'umushanzira kandi mukuru wanje tukashwera kumwe okay that's right twisha kutwakira umukaga na mwenda biri kwa kashatu biri kumuna konka kumwakira ko numwashangana hakitari kungiri munonga kiginsungiro tuzira moteria nibuka bitari mwibi kashi kuno kahino mushanaguru kukira uwe bayo ikiri twazi kuwa management ikiri ende berandi yabagisa namiziga kagataro ngokimayejo kandi akaru hamayiziga kagarwo ugumugera aho warabata aho warabarka gutarod akwa karhanga honero karhanga ugumkura ndibageta amap reading ndibageta river kanyiga nja kweri kubegwiri amazina gaje paka kacera reka kera so abantu ko bayice bamanyiri ba timaza damu zabo ite twatimisa bamanyiri byo gukora damu ziruhuni nyego kazire hariya hakisasiye kagwese
twataho ubuguto twayombeka amaju kuno bakaba bataka makombeka uko ushanga mutatera akaju kamwe mukaga kwiragura bigenda kwetura hasi nkibyo inyawe mu marga rwungira mwija mwetegerize mwayombeka amajwi ningira nawe rwagambe kigambo uti ahungize leta ahungiye kumenya aho rigere so rinjuka twatira mu workshop hengire field decision bashoma kagambo ko rugira mu renaissance ukuzero kamageze ubusya robust of knowledge change for better inyango hato ukareba makagari ya change for better gwarebe agwagiremo that was change for better kandi ko kureba ejo twagiremo twatu inakashu na mukuru wanje inakashu ka round kebinyatsi uwo mucero kungira aha twashira hamanye tuza kutembura ebyo kurenga twei hamwe twashangira umu twayombeka twagura amataka injoko restructure amaju kugari that's right twakora intoke nkaga na mwenda ko mukwezi kwa mushanu nibo sharane kitandika shara deri cross breeding ranch hata we mukuru wanjye mwenu akarite kitekateko mutekateko bitu mwishe umuntu munangi katikoshwiri twena katwera abana kana bashoma baza kutandika kuzara toreka twarondo umuntu mukabana ukora twagatuye no muje wishtensa Paul Chaka senior husband officer lwagatwire barakurga kabare district ekere south no sigeze kata kabere barugungiri it was south sigezi district yona amashazo mukaga district yona ekere kabare headquarters rugungiri keta district kedishaza bwanyo kubatere yaba nosi yaba district njango walitegeza aza cyakogo Paul Chaka lwatwire bari kufuruka kandi robo abaza kufuruka abaza kumwikiza meya kuza batunga ndi yayo nuri abana kwenze bara pamiti kutwara ibintu bya nente zawe kandi tukabaka isabigere suru kabira bushenyi nebigere mukafuruka habigera ku rugaruka kashara umutekegeru abantu kikumba fundo zandika 50 bafana zo paka yote ndana mbonye yote ndara basene bigeri kweje na basi kandi ukotari umugore kandi ari umugore umushana gutunga ngwene kutashiraha kaga na mwenda umukwezi kwa mushaju natandika shara daily cross breeding ranch wakora nkaki nka stockman training akana akora nkabishaho like kumanyika daily records monthly report munyawe tigeze annual report inyo mebya records kebi no kutreating ente no kumanya causes zente achoko bishomere kashiti ndabishomere manya kutwagira batakose kutwatahiremu kashatana kanente za experiment kurugana kisasa guru mukashanga zo kwate ngoha hatu zikazo jukoze kugira ngo niziriwe ngoha zigumire zini immunity yamani bakiwe bigenda cyo kandi beta koreta brand kamasho hards kurugana Nairobi bonga batandukana zirente ziri zamani zigumire guru kandi tuzakira rero station Kampala ataxi pakete rero station zenkungu nobe kujende amahe nenkungu nobe kuzari no tembe akati what we call the honing gishara amahembe still mujikura amahembe tugashara ata bunchi mwayo muzikura amahembe ate ko kumatana nebindi ubundi kagira kahembe kabi kakikama kajya affecting iki kagiye kareta nako ncumita ngumu so shuko buhembe twatubiramo niyo ko sinabanzeho so beyond stockman training bampa senior stockman anawe standard nanye nawe kaje wako nagumizamu nawa senior field assistant ishara de cross breeding ranch burga kaga na mwenda shanju amini yahamba katra under America United States of America kandi kuine commission wetu
livestock improvement Dr. Maples Dr. Maples akari na rambara na kora region zona Toro Kabare kamuta Dr. Maples okay so amini yahamba yanguna teganisa konka ranch za rugaho ninga zikagumaho konka mbwene mwagumza muno mukora sharju paka sharju mwenda nyangwa tigiriza yes niho habe rucyengizizi so kuba mpambere kirero kumorwe na sharju na mwenda yabo obote yampamba nyangwa tigiriza amin kuba mpambira mwe yes aza taka kiroko nkaga na mwenda it is when I joined the bush war nyangwa tigiriza nkaga na mwenda ninga sharju na mwenda nkaga na mwenda yes nyangwa tigiriza yes nkaga na mwenda wetigiriza ngo twa kurengiri kurga Tanzania nyangwa tigiriza nkaga na mwenda amini yagumezamu kasho nkaga na mwenda ko utakiri rukungi kashikari kashimana twarga nkaga na munana nkaga na mwenda umukwezi kwa kashatu 2013 nyangwa tigiriza kutwaye ko musheshe esente zabura naza gukora wazo mu Rwanda nazo mu Rwanda nyangwa tigiriza isharju itakagwira umukagara muri mata kagwiroje isharju sta twatwatanikira shara dena mina sharju nyangwa tijaka sharju ndamuntu uyahamba nyangwa tigiriza yija torba abakishaka bamwana mu Rwanda sayabarema konka baguma kuri tuyo marisi zitwe yo mwirisizo yo mwirisizo konka inaka omanga kwate nengireria that's what I think you have observation from my class it's okay gumiza so ojira kakwate na bechaka obihahi akaba huje akarho abantu boisha kurga Tanzania abukanga koko batugandira ngo Manyam 7 ataha Tanzania akanga ubutegetsi bwa mini nango no bwabuta katari kukundaje hato bote dore ko yar Tanzania Museveni ore mbiro mimi akagikorera nkai Tanzania training wingi yone akagikorera nkai Tanzania ya amiri ko yahambi bo baguma bariya then second obote wazi kwamba obote mwenye amini yamhabe first obote huyo amini yagumari mu government communication namahanga gandi garema ganda karutenda kari muntu w'amahomani uko cyane kimwe rota komanya koranga namahanga gandi so bambanza ko gogo kagana mwenda ishanju nebiri njyawo kireba hanuya ishanju nebiri warakantoka karbo ishanju nebiri amina kari mu system yo wakareba ko that was for NASA what you call for NASA for NASA niyazere NRM yes so Jemia kayone yamini yabaga hangoma kandi shara dire kusubira nguraje orinshara yeah konko orinshara koromuna that is what contacts oriadui konkata ba leo umbona mutu mwana wachoro wetu natural so my duty was soliciting funds from progressive farmers obwenka wo contact as wo contact iwo banu mukano mukimanya je ngoro orotaro kuisha kama my duty was soliciting funds from progressive farmers nejita progressive farmers bakwikiriza bata yeah bakwikiriza mbata kashiti baramanyiri manyo muntu akargoku amanyo muntu mbarara ataba mukamwine network kari simuntu zuru konkaisha direct konka shitaro bwihanga systems za kumanyire ngo ine byo rukora ahazi katumanya bwanyuma konka twagizira amani batakitubasa nyamwenti ntyo kwikaho nyamwenti geza so to mutwara na mina mukara president urigo mu ranch nabakoreba bandeba bashobora twaregirta tware kibiriti twara umwena kiri gitete nk'iki nabakaza bakabarumu wajiteza ejerta n'ikibiriti odwara uno kana resa pano doza karho kwinini
tablets nyamwetiza akariho jume bindi kandi twatwine abantu kitawitone abantu batiyamba nkabasho nkanko nkoma pacts zo jume mbaziye kutamushije type yone kurwaza umuntu matiza no gito kubyara ubya ku kibiriti nyamwetiza akariho imyenda itwateta igine itwatugura mu katarine ngwire tapi misembwenu ngure sati ngure teteya ngure zanduya ubizingo genda kandi tuba rough tebe to shansa k'abantu batene gwenye mwenu ujware bisati tyo arubuna arababa tuzulisa ipeshe kalkora tintara kutengwenu ipeshe narigira ate bantu barakomushe mu bishugwa birata kati bamanyonyi no mu ngurani kora kumbo ine bintu oko bashanga ho muri Tanzania specific twatubagana bukanga njya bukanga yo mu Uganda bukanga igiye kuri bindi ni sinjiro sinjiro tokore ko iri hasa kuri ahiruka bugira ki ahiruka ya za buganga buganga ahiruka ayigomba yabereri kushumuka mbere ahandi gatiyende kimwe isharo na ishembabure aho mu sharo na ishembabure na mbende ahandi twatuvuge gari tuza wachatu ina atakazaga ina jire wanyire ko bamere ko nagireyo between 7 to kapeka M7 ya Rwanda tarwa mali uvuge gari kumaye muntu umudisite yone ogenda kakafuire mutamagu ya mukamujana katimu ogenda umwe kababiri mugutugari abantu bacibare bateka ngo ya ngone gutubwa muri muza kuziga zakurondo turumu tugenda tubuzane mirumu tumukajya karimo kukurisa uramano oboyinega ati utazamu amushaka atwekore kubisha yarate na kuma mpize kumenya kwambura biti no shawa ko murumu akwereza konkati kwereza no mwe namagize ko gwanga ati gwangira mu payments mu komishara obwe minhwero yokora awe namugire ko atungo kumuza mugenda oyongera okay yeah that was between sim to kapeka kayo nesi umani nesi ya moti nesi yemiyebe kusema ngwe obwe mkamba numanya mwine contact oyo uzakuronda yo okay kandi ngarinje kimungoma samkonde ina furike ndakujima ngo yaze arumshirwa kweta leta bagarkayo leta isanga iminarho kandi mbakurata nyabakana ko numurimo kandi umahe nkayine brigadier chefari ona ndakari yabaga ona rebera after liberation masim yes brigadier o chefari twa ori no contact nawe kungato kumanya ko argambarra okalete ibintu kabihezo gwari yandondi no wari yantara kabizo kabizo amashagana nyango yite kutantije mwine network na haha nataha na to wajonyo ya to ara james nyango yite yes konkamhirwa bintu mangari brigadier chefari ona takarebaga brigadier chefari ariyo no abantu abana mushanafu ona takarebaga kamureba akashumushi witwande n'undi shetu marakijwe ala kagiti inja wetigeze abo ntomanya yushini brigadier chefari no mwari abana mushanafu ya bwenu wakorogo mu nakoromo mugo wechaka hariho okwihaho collecting ebintu byo kukwera abayobozi mushaka hariho bwabo yohereza yona n'abantu abo kujoyininga ama that's right kasi wo contacts mu kintu cyamani mwene hariho abantu babiriti mazina gamuna biruko zinyine family nyingi bakana barga bukanga babangandara buje wanje mushishi akongera mukabunga ari bisere bakaguriza kaguze konka ntwara yanje ko bizire ikimana ugamba bakana bayitsa n'abazi no kuretsa natemishaka ngiki ifuye ko yani y'iki wakenda bazama ntumtaresa mutagira ki nambwenu nkaye no mucyara wanje twantu akarho insaniya no zumanye yabatekera katuko hati yuko nabirike kore natera nditso
Orsanero wone yukuribyo na mwizi kwana sana. Mwizi ko fuere dini. Nasi amani. Tiri kuboroga, ingire tigere ki. Manyama hana gato inguru za cyaro nugazora musho. Batanze kutumanya. Watigeze. Umukazi yaboroga tubwino ufera cyo mutaka wako. Nawe sitaka akatuko. Kaitera hansu wayore babemoyo. Twange kumkazi yete safari yone. Bana bararoko. Ibyo kurya twari baritara barya. Okumarebye ekigendero. Twantwena ngo imbanze ngende mbayo wanje mbatu wa John. Twini miyanda ko John. Ndiyo ngo tene ikintu cyabasasa. Yes. Yanti yes. Twatwine enkora batanje kutata hamwe. Ati umuntu ukoje umwanya kugenda oti nyangwa yetiye ukoje nsisiganye tina mwanya yetiye amakuru mutu bateka teke ngo wano rugo kunoza nka kandi wano kumbi wanoza kuri atoje bobare bakiri bakora fora ku batora ka eyo wano eyo nando kandi yo munandi aratoro tobare mese ejo ebyo nkambi yejirehi abantu bano rugo bakatugise nkora okay nyangwa yetiye ikindi batwamani mutakatiri tarho kongo kugenda se tsinganye mu mchaka manya dokureba ahagataho twa kirwana gato mukanye umushero kweta meja shiro ngo kumushije meja bwana no waba mbabazi kana gakinkizi akana kakuru mu gwamano ondisho akari kano guma akana rwisingiro ondisho akari jimhwezo kimwana watsigiro ahagataho akavuyo katandikira first meeting yati ya mbere nyango yitegereze ningashinara akakomoisho takakireyo tukakora alliance onchiko izo nchikira ko mukayanje ninge yawe bakwe alliance ya kanisa bakora iki kumuje mu kanisa mu ya reverend nyango yitegereze bateka n'urushiko rwa kanisa yes ya reverend Nasera na mbere mtabane John Kalisa wari muri ko zanjye marumu na mbere kamutwara muri Rwanda bamufeka na rware medo yiri kureka abantu kureka kama amazira gukuvwa rware medos itogwe turiho muri rukumurwe na change na mwenda ni shala twashire kuriya inyamwe turi mu rujimi ya mini tushanza kushora yes change na mwenda amini bampa jamani kwa yeti konko mu rwanda ko man ati okuza kuinga mini that was Nyerere Nyerere Rure 7 yes second of voting I think you get me no batereki amin bamwe rwanda ya wari shomu pogrona wahindi yano ushomera cyane byora wewe nago nashobora pokulimasa no kushoje ya weti generation yawe nebyo yorabere mnebo wakoze byona mbwenu towards baze kute bati Nyerere yaza kohera bayikirizine kutera mini bamuhambira mani yahore mani nambwena ro ninakesho murukanye kari munakana najati wanu wafira murogo amina na kungamani bakambika mbakesho ngora bat ninakesho kari ya karodi kanye kwako na shongora baba mahe wanu amina na kungamani amina bo mushongora wanu wafira murogo yaza kuyati totorabira mu okumwaye mukesho ngora na kakesho ngoro kwa mwere ka nakesho ngoro kaba mahe akantu bashongora mina kungamani nyango yitegereza kuya kujya muti nkaza kutarabwe nankata nkaza kusuwira konka mini kuba mtiri konka atakaje kuriya Nyerere mini Museveni Rure batakaje kujya kutera mini Nyerere akagera obote atazi kwa cyo mu Uganda mayemfu mutwaze atakana ko kakwatege Museveni kare mutakana atakuja ko kakwatege and very accurate, very clever. Atkora mna jehero. Wamu yom system yorkon. Dokro kubas. Yes. Because from military science, from machi,
nyano mwitegereza ashoma byona nifuka mukada kose mukada shumesa ngwe akatera isasi atera umukana kwe mu ndiyo ndijo imagine ninyawati kuko kwate mundu kanyinyoreka na kwateranye atera isasi bumukana kwe mu ndiyo ndijo target keri yukuzanishi ya mbere ko izuru mu Uganda ati amino bote ya letwa sinjiro dibo manye nanda kula kusengo atanyi Museveni ya letwa ni kuri isi bukanga na kayoko wasa region yonati wantunga rure to kampora kora ke shongoreki twagara rure oba twagara kufatufwe oba tufatufwe umando nabagara bayikira kada kamuri biringi niwende Museveni ya munayibona ndakora nyuma na yifendeza hati shanja matoma simwe shanja mwenda ngwenu ndunejo amini ubate bakamtera amini mai kuba mtera maheta rumbu mbweni ya burama jizi amini ya rusinje bamtera amuhiga mulgagira gata niruka ariho umujo wanje muramwanje Charles Wema nagonye kungiroko no wa rifle no mahego ko baze before independence atwatera abamini baba zobusinje bakabeka ka buteroda batera greve umujo mwete David Bugambo wanye no ku wanye urwaya wana kugama hago kubashireyo baze kumutera ati maheje abantu bakabanuke bateni cyo kuvara abamini nyawe tigeze tursi itemani atamuhega kama habirwisha tokureba hagati yetawniye yantonde ahayuru etali ingote ifu hagata akarhe bara ngokuza kwita kuteno jimanyi amaro bikiganda ganda isi ngwino kushijo ubujane mbundu timanya mbundu uriye wari ufuke iwukota kumanya kalko tabiyata semanya kandi shukuru manya bumba wo contact you trend konkanga antar ko yor kanti ko kugira nyango irugeti tibeta ni yokshetigeza no ko trend turkwasa hijo muntu tokoreka tuza mwari kayiro ugira iki watigeza bueno it was like what we call militia militia no good friend but you can't show it what nyawentigeza Tanzania ni kene militia no muntu wotosha kaize atwenye kukaje wari sati kayigi agira bueno so hijaba shija babiri bazabara tataka pombe ato nyambo story jibani ukaneshetse ugo mukuru wa nyino ama no atatenkazi cyase gwe nagarungi Epsoni ati nomanya atije atugo mushije kumuhembungu imushije atishungwatsi kandi amanyamburu shumushe kwa kundiza akagira nyangwa yidiye manzo mu sharana mwenda amino bazokumtera kimuko mbuzo usingi bueno tukurusinga ngo tuhayifo tujakai ahebare abashonga yubwire cyo basakandira nka sabiter kujanka makunze mutujagaka twaba turi umwanya ugurukwe twabyenjiri ya tondero kan district ni ya tondero omuka twaturiwe mu yo ngurusi bagambana ereka nanora ebigambo bye mwabiye kurura nka abashonga yubwire tujagaka sabiter kuja mutendera kamasini na debate commission nyine Emmanuel Muchunguzi n'abagenzi b'itati mwere bahindukire kamasini